Iyi ni radio BBC gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Ministre w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin hari i Tel Aviv kuganira n'abayobozi ba Israeli cyane ku bijyanye n'ukuntu hagabanuka ubukana bw'intambara muri Gaza mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'abasivile. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora rusange ateganijwe kuwa gatatu wa kino cyumweru birarangirana n'uyu munsi. Hagati aho bamwe mu banyekongo batuye mu mujyi wa Rubavu mu Rwanda uhana imbibi n'umujyi wa Goma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko nta kizababuza kujya gutora. Zararigoma kwa kabiri, nafashe umwanzuro wo kurarigoma kwa kabiri kugira ngo kwa gatatu nzindukire mu matora nga umwene gihugu wese ufite inshingano zo gutora mukuru w'igihugu. Mu Rwanda hatangijwe uruganda rukora inkingo rubaye rwa mbere ku mugabane wa Afrika. Tubafitiye n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa mbere turi ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12. Turi ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12. Mbere yo byose ariko reka Fenega kwaya habanza tugezeho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Umushyikiranganji w'ingabo wa Amerika Lloyd Austin ari i Tel Aviv nk'uko Jacques amaze kubibabwira, aho yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Israeli Yoav Gallant. Byari byitezwe yuko umubonano wabo uri buvemo icyemezo cyo kugabanya imirwano i Gaza, ariko bwana Austin yavuze yuko Israeli ikiri igihugu cy'inshuti magara. Washington imaze kugenda ishyirwa mu kato kubera inkunga iha igisirikare cya Israeli. Ejo ku cyumweru ibihugu by'Ubwongereza, Ubudage n'Ubufaransa byavuze yuko abaturage benshi bishwe, maze bisaba yuko hari cyakorwa kugira ngo habeho ihagarikwa ry'imirwano rirambye. Umuvugizi w'umuryango utabara imbabare Red Crescent muri Palestine, Nebar Fazak, yabwiye BBC yuko abaturage bigaza ngo babayeho nabi cyane. The situation is beyond catastrophic. Uko ibintu bimeze birarenze kwitwa kaga. Birengeye ubwenge, ahubwo biravuna umutima. Imfashanyo irikishika muri Gaza muri kino gihe ntishika n'ibice 10% by'iyikenewe. Turabona abantu bishwe na kigoyi, barashonje, ntibaronka ico gufungura buri munsi, eka n'amazi n'umuyaga nkuba. Babaho mu buraro butabakingira imbeho ya kino gihe c'ubukonje, bahunze ibisasu, none babwirizwa kongera guhunga kandi. Sosiyete ikomeye icuruza ibitoro BP hamwe na Evergreen bafashe icyemezo nk'icyabagenzi babo cyo guhagarika by'agateganyo gucisha ibintu byabo mu nyanja itukura. Inyeshyamba zifashwa na Iran zo muri Yemen zigaba ibitero hafi buri munsi ku mato aca muri iyo nyanja kuvaho intambara yadukiye muri Gaza. Mu bitero biherutse ubwato bwo muri Norvege bwateweho n'ikintu kitamenyekanye, gusa ntawakomeretse. Mbere yaho ubwato bwa gisirikare bwa Amerika bwagiye gutabara ubwato bw'ubucuruzi bwari bwabatabaje inshuro nyinshi buvuga yuko bwagabweho igitero. Imyanzuro yo mu butegetsi mu byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu mu Misiri iravuga yuko Abdul Fattah al-Sisi yatsinze amatora n'amajwi arenga gato ibice 90%. Iki ni ikiringo cya gatatu agiye kuyobora icyo gihugu. Abo bahanganye mu matora bari abantu batazwi cyane. Uwaruzwi cyane yikuye mu matora hasigaye amezi make ngo amatora abe. Yavugaga yuko ngo ayo matora arangwa mu gutera abantu ubwoba n'imvururu. Abashinzwe amatora mu Misiri bakaba batangaje yuko ayo matora yitabiriwe n'abantu bagera kuri ibice 66%
baruse kure abayitabiriye mu 2018 nubwo ubu havugwa ikibazo cy'ubukungu. Bwana Sisi wahoze ari umuyobozi mu gisirikare yafashe ubutegetsi kuvaho bahirikiye Mohamed Morsi watowe n'abaturage hashize imyaka 10. Mukomeje kumva BBC gahuzamiryango. Tujye noneho muri Sudani. Abaturage bo mu mujyi wa Wad Madani baravuga yuko umutwe wa Rapid Support Forces cyangwa se RSF wagabye igitero ku bitaro byaho maze unigarurira ikigo cya gisirikare gihari. Uwo mujyi wari warahungiwemo n'abaturage babarirwa mu bihumbi amajana bahunze imirwano yaberaga mu majyaruguru y'umurwa mukuru Khartoum. Umunyasudanikazi w'umusesenguzi mu bya politike Dalia Abdelmani utuye i Cairo mu Misiri ariko akaba afite umuryango mu mujyi wa Wad Madani arasobanura impungenge zikwirakwira ry'iyo ntambara yadutse mu kwezi kwa kane n'ingaruka zayo. Ni ibirindiro bya gisirikare kandi kuba umutwe wa RSF washoboye kumenera muri ibyo birindiro bya gisirikare si ikintu cyiza na gato. Bisobanura ko mbere ya byose RSF ubu yumva yiyizeye imbaraga zayo ko intambara iriho yaguka, kandi ntihari gusa ibirindiro by'ingabo, yari n'ahantu h'umutekano ku basivile bahunze Khartoum. Rero ku bijyanye n'umutekano w'abasivile ni akaga gakomeye kubera ko nta mahitamo bafite, ntaho bafite bajya. Mu mpera z'iki cyumweru gishize umushikiranganji bwa Amerika bubanyi n'amahanga bwasabye uwo mutwe wa RSF kudasatira uwo mujyi wa Wad Madani. Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francis yemeje icyemezo gikomeye cyane cyo kwemerera abahuje ibitsina guhabwa umugisha n'abapadiri wo kubana, ariko hagombye gukurikizwa amabwiriza. Vatikani yavuze yuko uwo mugisha utagomba kuba nk'umwe mu mihango Kiliziya isanzwe ikora cyangwa gusa n'imihango yo gushyingira nk'isanzwe ikorwa. Vatikani ivuga yuko icyo cyemezo kidahindura umurongo Kiliziya yari isanganywe ku bahuza ibitsina babisangiye, umurongo yahoranye uwo kubyamagana. Ahubwo Vatikani yavuze yuko iki ari ikimenyetso cyo kwerekana ko Imana yakira bose. Inyandiko ya Vatikani ivuga yuko abapadiri bagomba kuzajya bafata icyemezo bitewe nuko babona ikibazo giteye. Ndangirize muri Kenya. Igihugu cya Kenya n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bagiranye amasezerano y'ubucuruzi azatuma iki gihugu gishobora kohereza ibicuruzwa byacyo mu bihugu bigize uwo muryango kitagombye kuriha imisoro. Inteko nshingamateka z'impande zombi ziteganyije kwemeza ayo masezerano. Ibigera kuri 1/5 cy'ibyo Kenya yohereza mu mahanga bijya mu bihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, bikaba byiganjemo icyayi, ikawa, indabyo, imbuto n'imboga. Inama nkuru y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yemeje mu cyumweru gishize yuko ayo ariyo masezerano akomeye uyu muryango ugiranye n'igihugu kiri mu nzira y'amajyambere. Umukuru w'akanama k'uyu muryango Ursula von der Leyen yasabye ibindi bihugu byo muri Afrika y'Uburasirazuba gukoresha ayo mahirwe. Jacques urakoze Fenega kwaye. Minisitiri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin ari i Tel Aviv aho yagiye kuganira n'abayobozi ba Israel cyane cyane ku bijyanye n'uburyo bwo kugabanya ubukana bw'imirwano mu karere ka Gaza mu rwego rwo kurinda abaturage b'abasivile. Uruzinduko rwe ruje mbere y'itora riteganijwe mu kanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi ku bijyanye no kongerera inzira imfashanyo zigenewe Gaza. Ibi kandi ni mu gihe hari amakuru avuga ko hariho ibiganiro bigamije kugera ku masezerano mashya hashobora gutuma izindi ngwate za Israel zifitwe na Hamas zirekurwa. Ni inkuru ya Yolande Ned mugezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika inshuti za hafi za Israel zirayisaba kuva mu birindiro byayo bikuru biri mu ntara ya Gaza, intambara ikava ku ntego y'ibitero byo ku butaka n'ibyo mu kirere, bikaba intambara icishije make yahiga abarwanyi ba Hamas ariko ikingira n'abasivile. Gusa Israel yo ikomeje gushimangira ko yifuza guhabwa igihe gihagije. Hagati aho igitutu cy'amahanga gikomeje kwiyongera gisaba ko habaho gahenge. Muri Israel hari abasaba ko ibi byajyana n'ibiganiro bishya bisaba ko abafashwe bugwate barekurwa nyuma y'ikosa ryabaye mu cyumweru gishize ingabo za Israel zikica byo kwibeshya 3 mu bafashwe bugwate mu ntara ya Gaza.
uyu munsi Human Rights Watch yashinje igisirikare cya Israeli gukumira nkana inkunga igenewe Gaza no kwicisha abasivile inzara nk'amayeri y'intambara. Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francis nawe yashinje Israel iterabwoba nyuma y'amakuru y'iraswa ry'abagore babiri b'abakristu b'abanyapalestine bari bihishe mu Kiliziya mu mpera z'icyumweru gishize. Israel iragira icyo ivuga kuri ibi birego. Inkuru ya Yolande Nel. Mu gihe umusibo arejo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kuwa gatatu bakajya mu matora rusange, akanama gashinzwe amatora seni kongeye kwemeza ko ayo matora azaba nkuko biteganijwe. Karabivuga mu gihe muri iyi minsi ya nyuma mbere y'uko amatora aba katari kabasha kugeza ibikoresho by'amatora ahantu hose bikenewe. Kwiyamamaza byo birarangirana n'uyu munsi isaa 6 z'ijoro. Ni inkuru tugezwaho na Prime ndi ku Magenge uri Kinshasa. Uyu munsi kuja canke kuva ku kibuga c'indege canjiri cyo mu Rwanda makuru Kinshasa ntibyari byoroshe namba. Ibarabara riva canke rijayo yitwa Boulevard Patrice Lumumba isanzwe rirangwa n'urutavanako rw'imodoka n'amapikipiki, ariko uyu munsi vyari bindi. Ku kibuga ca Sainte Thérèse cyo muri ako karere ko muri commune ya Njili ni umukuru w'igihugu ahasanzwe Félix Tshisekedi yarangirije igikorwa ciwe cyo kwiyamamaza. Ntiyahahisemo kugihamana kuko hasanzwe hazwi yuko hari abayoboke benshi batavuga rumwe nawe. Babiri muri abo, Denis Mukwege yashikirije ijambo igihugu abicishije kuri radio imwe ya hano muri Congo, Top Congo FM. Mukwege yavanyeho ibihuha by'uko ashobora gusokora akaba muri aya matora agacigikira umwe mu bandi bitoza. Nawe Moise Katumbi bizwi gusa yuko ari mu ntara ya Katanga yigeze gutwara, mu ntara atashoboye gushikamo kuvo zitandukanye, akaba yarungitseyo ijambo ku buryo bwa video. Muri ibyo bikorwa byo kwiyamamariza amatora, abakiri bato nibo babigiramwe uruhara runini. Nibo usanga bahekanye ku mapikipiki canke buzuye amatagisi, amabisi n'amakamyo, bafise amabendera n'ivyapa vy'abitoza, abandi bagenda baravugira mu ndangururamajwi. Kandi ngo biteze byinshi ku bategetsi bagiye gutorwa mu guhindura iki gihugu cuzuye itunga kama ryinshi ariko kigaharugwa mu bihugu bikenye. Musombo Masamba Bertin avunja amafaranga ku ibarabara. Amisi Pasake nawe anyonga itagisi y'ipikipiki, ariko ngo ibintu ntivyoroshe. Makabisa bitu abyende. Akazi nta kigenda, idolari ryarazamutse, igiciro cya moto cyarazamutse, duhora turi gufungwa. Muri make turakandamizwa. Nibubaka ibigomba kubakwa. Nk'umuhanda uhuza Kindu na Kasongo ni ibirometero 240 gusa, ariko uhagenda iminsi 2. Nk'aha Marembo ni ibinogo gusa. Shiku mbili 240 kilometre. Kazi ni nyingi. Ibikorwa ni byinshi. Icyambere ashaka gushyira ibintu ku murongo yahera ku mategeko, hanyuma umutekano, ibindi byose bikaza nyuma. Mu gihe politiki yaba imeze neza, umutekano nawo ukamera neza. Siasa nzuri, ulinzi ni nzuri. Hagataho umugwi ujejwe amatora seni wongeye kwemeza yuko amatora azoba kwa gatatu uko bitegekanijwe. Ni mu gihe gushika muri iyi minsi ya nyuma y'imbere yuko haba amatora, ibikoresho by'amatora bitari byashobora gukwiragizwa mu gihugu hose. Patricia Seya numwe mu bavugizi b'uwo mugwi. Rero bashinga ntahe bapfasoni bamenyesha makuru, genda mubwira abo bose bari bacijijanye imitima yuko amatora azoba ukuri kwamye kuri uyu wa gatatu ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 muri 2023. Ndabisubiyemo kandi ngaho ubunyene kuri uyu wa gatatu tuzogira amatora 4 mu ntara 26, amatora y'umukuru w'igihugu, ay'abashinga amateka ku rwego rw'igihugu n'ugw'intara, hamwe n'amatora y'abajenama b'amakomine. Madame Seya yibukije yuko mu masaha 28 imbere yuko amatora aba, no kuvuga ejo, atakintu na kimwe kiranga abitoza coba kigisigaye ku metero ziri munsi y'ijana uvuye ku biro vy'itora ivyo arivyo vyose. Ni mu gihe impome z'amazu, inkombe z'amabarabara n'ibiti by'amatara n'ahandi henshi hashoboka hose hambaye ivyapa n'amasanamu y'abitoza, mu gikorwa ubona yuko catwaye amatoni n'amatoni y'impapuro. Twimende ku Magenge, BBC gahuzamiryango, Kinshasa.
tukiri kuri aya matora rero reka tujye mu Rwanda mu mujyi wa Rubavu uhana imbibi n'umujyi wa Goma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Hari umubare utari muto w'abaturage ba Kongo baba i Rubavu ariko bakorera mu gihugu cyabo cya Kongo. Bavuga ko biteguye kujya gutora uko byanyara kose kabone niyo baba bagomba kurara i Goma, nubwo bavuga ko muri uwo mujyi hari ibibazo by'umutekano. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yavuganye na bamwe mu banyekongo batuye mu mujyi wa Rubavu mu Rwanda, hatutegurira inkuru ikurikira. Asante kama una grosse mida 70 dola ndogo mida 60. Ahandi ni mu mujyi wa Rubavu hafi n'umupaka wa Petite Barrière uhuza umujyi wa Rubavu n'umujyi wa Goma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abandi mu rusisiro rwiganjemo abaturage baturuka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Aba bavuga ko hari impamvu nyinshi zituma bakorera mu mujyi wa Goma ariko bagatura hano mu mujyi wa Rubavu. Zimwe mu mpamvu zikomeye bavuga umutekano no gushaka amafaranga. Uyu ntiyashatse ko dutangaza amazina ye ku mpamvu z'umutekano we. Yewe nahisemo kuba hano i Rubavu kubera hano tuba dufite umutekano, noneho hari i Goma turagenda tukashaka amafaranga hanyuma tugataha. Hariya nkora ibintu bya plastike, tugenda i Kigali tukarangura amabase, ibiriya bintu bya plastike tukajya kubigurisha i Goma. Hakurya mu mujyi wa Goma hari uburyo bunyuranye bw'akazi n'ubucuruzi bituma uretse n'abanyekongo na bamwe mu baturage ba hano Rubavu birirwa i Goma. Usibye ibyo bikorwa by'ubucuruzi muri Goma, bamwe mu banyekongo baba hano i Rubavu bavuga ko bigoye kugereranya uburyo bw'imibereho muri iyi mijyi yombi. Amazu hano arahendutse cyane kuruta n'ahari i Goma. Inzu ntuyemo ni ibyumba 4 na salo, harimo douche na toilette. Hano nyishura amadolari 90. Ariko hano hari i Goma iyi nzu ndagushobora kwibona munsi y'amadolari 200. I Goma amazu arahenze cyane. Ubuzima muri rusange mu mujyi wa Goma, kubaho, imibereho, ibyo kurya, ibyo kunywa, bimeze gutugereranyije no mu Rwanda hano i Rubavu. Ubuzima muri rusange ndagushobora kubiringanisha. I Goma ubuzima burahenze cyane mu iyi minsi y'imvururu z'indambara z'imiri muri Kongo, cyane muri Nord Kivu. Ahantu haturukaga ibiryo ni hariya inyeshyamba za M23 zafashe. Donc ibiryo byazaga i Goma yaturukaga za Masisi, za Rucuru, za Saki, ayo mayira yose yarafunze. Donc ni byerekanye byo kunywa inzoga zirahenze cyane. Tufunge ga hano ubuzima wa hano i Rubavu ibiryo birahenze ariko ndago bihenze ngigoma. Mu gihe hasigaye iminsi 2 ngo muri Kongo haba amatora, bavuga ko biteguye kujya iwabo gutora. Nzajya gutora kuko nakoze enrollment, iyo iri ya carte d'électeur niyo iduha n'uburenganzira bwo kujya gutora. Nzarara i Goma kwa 2, nafashe umwanzuro wo kurara i Goma kwa 2 kugira ngo kwa 3 nzindukire mu matora nga umwene gihugu wese ufite inshingano zo gutora mukuru w'igihugu. Umubare nyawo w'abaturage ba Kongo baba hano mu mujyi wa Rubavu ntushyirwa hagaragara, ariko uretse abatuye muri zimwe mu nsisiro za hano mu mujyi wa Rubavu, agace kazwi cyane nka RCD kagizwe n'amazu meza amwe yubatswe n'abari mu ishyaka rya RCD Goma mu myaka y'ibihumbi 2000 karacyafatwa nk'ikirango cy'abanyekongo muri uyu mujyi wa Rubavu. Yves Bucyana, BBC gahuzamiryango mu mujyi wa Rubavu. Mukomeje kumva BBC gahuzamiryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari mu Rwanda no mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi ya shortwaves. BBC gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8.
mu gihe intambara yo muri Ukraine ikomeje gutuma Uburusiya burebana nabi n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi, ubutegetsi bwa Moscow bukomeje gushakisha umubano mwiza n'ibihugu bya Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Mu gihugu gikennye cya Central Africa, abenshi barashima uruhare rw'Uburusiya mu rwego rw'umutekano ndetse no mu rwego rw'umuco, nk'uko biri muri iyi nkuru mbagezaho y'umunyamakuru wa BBC Yemesi Adegoke. Ni ku cyumweru mu gitondo ibangi. Hano ni muri kiliziya y'aba Orthodoxe, imwe rukumbi iboneka muri Repubulika ya Central Africa. Hari abantu babarirwa muri 100 baje gusenga. Yafunguye imiryango bwa mbere muri 2015 mbere yaho ingabo z'abacanshuro bo mu mutwe wa Wagner zihagera. Ariko Padiri Voyemawa yakiriye neza ukuntu Uburusiya burimo kurushaho kuboneka mu gihugu cye. Uburusiya burimo gufasha umuperezida w'igihugu cya Afrika ku bijyanye n'umutekano. Iki ni ikintu cyiza. Dukunda Abarusiya kandi muri Central Africa dukunda umuco w'Uburusiya. Perezida Touadera yasabye Uburusiya inkunga yihutirwa kugira ngo abashe guhashya imitwe ikomeye yitwaje intwaro. Bwohereje abacanshuro ho mu mutwe wa Wagner kujya gufasha leta ye kugira ngo yisubize uduce twinshi tw'igihugu twari twarafashwe. Benshi mu banya Central Africa bashima uwo mutwe ku buryo harimo n'abavuga ko wabarokoye. Ibangi muri rusange usanga hari umutekano. Benshi mu bahatuye bavuganye na BBC bavuga ko kumva hari umutekano biterwa nuko hari abasirikare b'Uburusiya. Ndetse muri bangi rwagati hanazamuwe urwibutso rwerekana abasirikare b'Abarusiya bakingiye abanyafrika yo hagati. Kandi Uburusiya burarushaho kuboneka no mu zindi nzego zinyuranye hirya no hino mu gihugu. Mu kabari kaho abafite agafaranga banywa Afrika Tirol, inzoga yo mu Burusiya yengwa n'isosiyete ifitanye isano na Wagner nk'uko bivugwa n'ibitangazamakuru byaho, kandi yanafatiwe ibihano na Amerika. Hari ibyapa byinshi biyamamaza hirya no hino muri uyu mujyi. N'inzoga ikaze ya vodka iraboneka. Hari kandi na radio Lengosengo, iradiyo ishinjwa gushyigikira ibikorwa bya Wagner muri Central Africa no gukwirakwiza inkuru zitarizo. Iyi radio kandi inaterwa inkunga y'amafaranga n'ikigo gikorana na Wagner cyafatiwe ibihano na Amerika n'Ubwongereza. Ariko ikimenyetso kigaragara cyane cy'uko Uburusiya bwashinze imizi muri Central Africa ni ikigo ndangamuco cy'Uburusiya kiri bangi, cyafunguwe muri 2021, kigisha amasomo y'Ikirusiya, ugifite kandi naho kwerekanira sinema. Ntabwo umubare w'abacanshuro bo mu mutwe wa Wagner bari muri Central Africa uzwi, ariko hari ibitangazamakuru bivuga ko bashobora kuba barenga 1000. Perezida Touadera ukunze kuboneka kenshi akikijwe n'abasirikare bo mu mutwe wa Wagner kuba bari mu gihugu cye arabeshyigikiye. Byavugwaga ko 80% by'ubutaka bw'igihugu byabiri mu maboko y'imitwe yitwaje intwaro. Ubu rero kubera ubu bufatanye ibintu byarahindutse. Iyo mibare noneho yerekana aho tugenzura. Yego haracyari ingorane kandi turacyubaka igisirikare cyacu. Ariko kuba Wagner iri muri Central Africa ntabwo bivugwaho kimwe na bose, mu gihe ONU n'ibitangazamakuru binyuranye bishinjiye umutwe ibyaha bikomeye byibasira inyoko muntu, harimo gushyira abantu ku ngoyi, gusambanya abagore ku ngufu n'ubwicanyi. Binavugwa kandi ko hari n'amasezerano arimo imari itubutse ajyanye na zahabu, diyama n'imbaho by'iki gihugu leta yagiranye n'ibigo by'ubucuruzi bikorana n'uyu mutwe. Mu gusubiza, Perezida Touadera yavuze ko hatangijwe iperereza ku byaha bijyanye n'imyitwarire mibi, kandi ko nta kimubuza gukorana n'abafatanyabikorwa bo mu bihugu binyuranye hirya no hino ku isi. Ariko abatavuga rumwe nawe nka Martin Zigere wahoze ari minisitiri w'intebe wa Central Africa, ibyo ntibabikozwa. Martin Zigere: bafite uburenganzira bwo gukora icyo bashatse cyose, kujya aho bashatse hose no gufata icyemezo icyo ari cyo cyose bashatse. Ibi ni ibintu bibi cyane kubera ko banaboneka mu nzego z'ubukungu, umutekano, politiki, none ubu banebuye igihugu. Video ya nyuma Yevgeny Prigozhin wahoze hari umukuru wa Wagner yashyize ahagaragara kuri interinete yamwerekanye ari muri Central Africa.
kuva yapfa mu kwezi kwa munani kugeza amagingo aya ubona nta cyahindutse ku bijyanye n'imikorere y'uyu mutwe muri Centrafrica. Iyo yari inkuru y'umunyamakuru wa BBC Yemesi Adegoke tuyeje ku isaha ya 12:54 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye ahubwo se bude karamefiri umushuti wa Nyensi muraherukana ku cyumumbajejera nuko wenda hari ibintu bishobora kumwituraho niba atarabibwiye wa mutipe bameranye neza kuko yaba yarabyaranye na murumuna wanjye. Ubwirwa n'iki se ko atabimubwiye cyangwa kucyo ushaka kwivanga mu buzima bwe. Ni 12:45 kuri BBC. Uko mubimenyereye buri wa mbere ni umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino. Uyu munsi mwayiteguriye kandi murakizwaho na Yves Bucyana. Mwereho mwese abateze amatwi BBC ay'imikino nyahere mu mikino yo guhatanira igikombe gihatse ibindi ku mugabane w'Uburayi UEFA Champions League. Tombora yabaye igaragaza uko amakipe azahura mu mikino yo gukuranwamo ya kimwe cya 16. Ndebye amakipe yo mu Bwongereza, Arsenal yatomboye Porto yo muri Portugal. Ni ku nshuro ya 4 mu mateka y'aya marushanwa aya makipe yombi agiye guhura. Inshuro iheruka hari muri 2009-2010 ubwo Arsenal yatsindwaga 2-1 mu mukino ubanza ariko igatsinda ibitego 5-0 kuri stade ya Emirates mu mukino wo kwishyura. Ikipe ya Manchester City nafite icyo gikombe yo yatomboye FC Copenhagen yo mu gihugu cya Denmark. Aya makipe yaherukaga guhura mu matsinda mu mwaka ushize banganya 1-0 muri Denmark ariko City ibapfunyikira 5-0 mu mukino wo kwishyura mu Bwongereza. Andi makipe uko yatomboranye, ikipe ya Real Madrid ifite agahigo ko kwegukana iki gikombe inshuro 14 zose izahura na RB Leipzig yo mu Budage, mu gihe Inter Milan yakinnye umukino wa nyuma mwaka ushize izakina na Atletico Madrid, naho Bayern Munich igahura na Lazio yo mu Butaliyani. Napoli yo mu Butaliyani izahura na Barcelona, naho Paris Saint-Germain ikazakina na Real Sociedad. Imikino ya mbere yo gukuranwamo iteganyijwe ku matariki ya 13 na 14 ndetse na 20 na 21 z'ukwezi kwa kabiri, naho iyo kwishyura ikazaba mu matariki 5 n'esheshatu ndetse na 12 na 13 z'ukwezi kwa gatatu umwaka utaha. Umukino wa nyuma utegerejwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu ku kibuga cya Wembley mu Bwongereza. Tugiye muri shampiyona y'Ubwongereza, ikipe ya Arsenal yongeye kuyobora urutonde rw'agateganyo nyuma yo gutsinda Brighton, naho Liverpool inanirwa gutsinda Manchester United ku kibuga cyayo Anfield. Ibindi reka tubibaze Prudence Ngiyumva. Mbere yo gufata urugendo ijya Anfield, ikibazo kibazwaga cyane n'abafana ku mpande zombi si ukumenya niba Liverpool yari gutsinda Manchester United. Babazaga iratsinda ibitego bingahe, ariko ruhagwigira ibyayo. Nyuma y'iminota 90 y'umukino udashamaje warangiye ubusa ku busa, benshi mu bafana bazibagirwa uko wagenze mbere yo kwibuka akamaro kawo, kuko mu bihe bikomeye Manchester United irimo muri iki gihe inota rimwe rishobora gufatwa nk'intsinzi. Manchester United ibaye ikipe ya mbere ihagaritse Liverpool gutsindira ku kibuga cyayo Anfield muri shampiyona y'uyu mwaka. Arsenal yatsinze Brighton 2-0 kuri stade Emirates. Igishobora guhangayikisha umutoza Mikel Arteta n'ukuntu uyu mukino wabyaye amahirwe 15 mu gice cya mbere cyonyine warangiye ari 2 gusa. Gabriel Jesus na Kai Havertz batsindiye The Gunners batumye Brighton inanirwa gutsinda igitego ku nshuro ya mbere muri iyi shampiyona y'uyu mwaka. Aston Villa yo yatsinze Brentford 2-1, West Ham inyagira Wolves 3-0. Manchester City yo iracyakomeje gutsitara mu nzira yo gushaka kwegukana Premier League ku nshuro ya 4 yikurikiranya bitarabaho mu mateka y'iyi shampiyona. Nyuma yo guhagamwa na Crystal Palace yugarijwe n'umurundo w'imvune, yagombowe ibitego 2 byose itakaza amanota 2 mu buryo butunguranye bwayisize ku mwanya wa 4 w'urutonde rw'agateganyo. Hagati aho kunanirwa gutsinda kwa Liverpool kwayambuye intebe y'isonga y'agateganyo yicaweho na Arsenal ku manota 39. Aston Villa ikaza ku mwanya wa 3 n'amanota 38.
urakoze cyane perezida. Imikino yo guhatanira igikombe mpuzamigabane ku makipe yabaye ya mbere, umukino wa mbere wa kimwe cya kabiri uraza gukinwa muri iri joro, ugahuza ikipe ya Fluminense yo mu gihugu cya Brazil ihagarariye umugabane wa Amerika y'Epfo irahura na Al Ahly yo mu Misiri yatwaye igikombe cya Afrika. Umukino wa kabiri wa kimwe cya kabiri uteganyijwe ku munsi w'ejo, ikipe ya Manchester City ya mbere ku mugabane w'Uburayi ikazahura na Urawa Red Diamonds yo mu gihugu cy'Ubuyapani ihagarariye umugabane wa Aziya. Ayo niyo makuru y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Ikiganiro cy'imikino kuri BBC gahuzamiryango. Urakoze Yves Bucyana. Ni nawe rero ushoje amakuru yacu yo kuri wa mbere, yari ahagarariwe na Florentine Kwizera, ku buhanga bw'ibyuma hari Paul Mason. Mwakoze cyane gutamo BBC gahuzamiryango.